Hello, Thrukok, Meitei Chief Minister of Manipur, Kangleipak. Ngasi ay Kukilandagi nanggidamak greeting ama thabiri. Munna nanggi right hand ga lift gan pramut singa koru ngambaga phaina tabiro. Manipur haiba leibak si it is only 650 square miles. Adu British khoi lakba matamda propal Manipur ni haina moina record tu bibani. Adu noi meite itihas da Meitrapak natraga Kangleipak haina kui. Manipur gi itihas da Meitei khoi chingda ama chahi amasu khunta da bani. Adu noi karitoraga ngasi si chingda noi kaningra. Manipur da irang thokhan basi noi na lampa man begine. Manipur Chief Minister N. Biren Singh na nalku terrorist ka fight to herga declare to we. Imphal da hatba kuki masingdo. Moi nalku terrorist nupi su nalku terrorist Bolma dagi illegal immigrant ne kowe. Amuk kowe. Kana lakura siba makheido luina mak adal kat phaina liba khaktane. Ngasi khoi kuki singna nong mei pai basi Manipur government kuki khoi gi mathakta war declare to begine. Adu niti noi ching da karaga siba matamda Meitei Chief Minister na condemn niti to ba yabra. Khoi shu Manipur government, Manipur police na 6,000 hinba looted arms to da. Government gi nongmei maru ga bomb ga ambulance ga bulletproof sinaraga khoi ka basi condemn to basi chahi ama hin khrabani. Go to hill sairaga hujik kari to ura conquer the hill thabak dunang na to bagi na su condemn phaina to bagi su jalda tha tarup nang na thambani khak ta thambana te jaldu da Meitei oisunu pangal oisunu you have chained, you have imprisoned everyone who is speaking against you. Manipur leibak aduda nang you are not the law. Police koina interrogation to ba matam duda apology mangboy na hayredi thathok ba jaga ni haya moi adu na supto tuning de bani kargi no hayraga nang khoi gi law na teba nang khoi gi constitution na teba nang na punsi gi chief minister sumoi uiroi ba nang na kuki khoina nunghun ba Anglo Kuki War centenary ginungdu khoina hunbadu nang na supning jing da bagi hujik si angry Kuki War thok bane ba Kuki koi sawan khre Meitei gi history khakta du khoina luraga du Manipur se simba yada bane Kuki gi history pamdradi Kuki gi lamda supchang changanu Naga gi history nuina taning dradi Naga gi lamda supchang changanu aduneba Meitei ning thoduna kari haye chingna kuina pansaba hauna kuina pangakba Manipur sana libak haina mana sharing amaya
adu karumai chingda noi panma du kraida uwe noi lamping e hairasu first unit to conquer our heart, not our land. We can give you something. No Imphal manung du chinman le hairedi ekhoi na su piba jaba makhei piba jaina karigi Imphal manung da chingmi sing khun taba du noi yam usit debra yam jingning debra karigi no hairedi maramdi Manipur haiba leibak si. It is a combination of both hills and valley. Meitei sing na only 10% inhabit the weba adu Imphal Valley neba. Manipur gi 90% fund si central da gi bill si budget si meitei gi lam khakta da si na bagi hospital oisunu school oisunu water supply oisunu kari oisunu marang kaina Imphal manung da loina bak thambagi ei hoi chingni Imphal area du da khun ta bani adu ei hoi gi mistake na teba ei hoi Manipur state phangi daba matamda ei hoi leimin na ge haina noida ni manbagi pulap leimin na bani adu eresu Indian government na adu phayana khangbagi tampak gi lamdu inal Manipur haina kowe Indian parliament da noi representative amale jingsi out of Manipur kowe it means outside Manipur ngasi si ekhoi ko ki singna noi polo ground da chingmi tammi matani haibadu achumba wari no hairaga pongjing jing bane adu matam loire mina history oisunu geography oisunu lairing ama iraga nangna jail da pangtham thamba jail da nang na sadu nang git chinbam du it is like the law for Manipur nang Singapore model da Manipur same gani haiba du huyik si Burma junta gi model uire aduga North Korea ga chap man na khra asi si nang Manipur praja mamang da nang na promise tu badu ne nang gi manifesto du ngasi si kari tu gidra noi kang lei pak du kayam chaw da khang khra mốt bung dấu bây giờ ra, pan liên dấu bây giờ ra, cái dấu bây giờ hồi dịch xưa, phải na khăn lo, nuôi pukhri đã ngã gum na lấy bên này, adu mun na tabio, khôi separate administration tan bên này, nang na pi bên này, nang na tan thok bên này. Huyik si khoi separation uire khoi central dagi budget fund bill ni rega nungai na legani noi kari da kan na gidra khoi mathak da lan tu basi noi mangdra Meitei society manung da su aphaba mi jam le adu khoi nang na tumin na thame nang kachal dagi changlak pa oi bagi Manipur gi itihasi sup khang khang da bani nang na aphau yam sai Meitei singi da mak kan na ba jam tu thok bangum na khung ya nang pang khung khung bani nang na Meitei singi da mak kan na ba thabak kari su tu thok da bani hojik Manipur si karamai khoi panmin na ba hingmin na ba jagidra noi na khoi nupi macha sing rep to ba khoi zum mei tha thok ba pot si sing loi na mak huran ba adu su kai su na te ba chingi development fund du nang na loi na mak cha thok raga adu su pen de ba ya ra
hojiksu nangi sipai sing arambai tingol sing ching attack tu hanle news da Manipur sarkar na adu condemn kan na tu he bedo kan na tu ro kari da sukana da baneba Imphal manungda nong mei sing police station dagi nangna arambai tingol sing jin birga sak khang da ba sing na nong mei huwe sak khang da ba du kang su sak khang baneba uchi su masak khang baneba kanana huwe nangna pi bane hojik chingda bom oisunu nong mei maru oisunu kari oisunu si salkal geneba hojik nangi mi sing jam na wakhre e khoina hojik nong mei pai basi now we are to fight now we are fighting war against biran lies biran chinthi bagi landu hojik si kuki sing na kap kan nam kap gani 10 years oisunu 20 years oisunu nangna aduga nangi arambai tiengolga meitei lipunga regret ekhoina tuba thabak si chumdaba thabak ni hairaga noina confess tuba ngai baneba adu matamda ekhoina yingani war crime kana kana no adu ichin now meitei singna du puthok gani if you want to free Manipur from violence and unrest meitei singna first you must get free from biran gi makhadagi noi ningtam tamlo biran na noi mina igumna pangsi sijina bane adu kana da bathwak ni noi shiraga kari da kana bra mina lan turega lam chaw na ngai lan tuwi noi di noi gi lam jam ping han khre hojik more su juba yatre kangpu pi su juba ngamde adu noi karuma hingidra ising lakba ma kheisu kuki gi lam dagi taba highway oisunu nang internet thingba kaisu na tabaneba eina thingradi kangpu pi line da cable mayam du singjan da kakraga loire adu noi chance pi bane ekhoi kuki dagi isolated chahi kaya tu bangam gidra adu nang na jing ningradi kan na jingge heredi innocent kari su khangdaba history su khangdaba kuki sing su kanano khangdaba noina brain wash to ba makheido pangsi si nang adu siba makheido compensation phaina pigi dabane Manipur rifle on duty Assam rifle on duty Central Force on duty gumna asi noi kuki lan simba sida siba makheisi phaina ekhoi kuki di pigane ekhoi central dagi budget phangba kanda ekhoi na compensation oisunu pension oisunu phaina jinbi gane nangi mising nangi wari loraga lan tu basingdo nangna moigi imungi misingsu phaina compensation pio aduga service su phaina pio aduga Kangpu Pi district Churachandpur more dagi meitei thokba singsu nungsi yauna jingi dabane nangi chouki khaktadu nang jinganu nang Manipur gi majam kuki sing jing interestu you must look after all the displaced Meitei people adu jing the bida niti noi displaced person figure si kaning handra kuki gilam niti disturb to gosi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛꯗ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯝ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯔꯗꯤ FIR ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯔꯤꯡꯁꯨ ꯀꯤꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ FIRꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯎꯜꯇꯥ ꯄꯜꯇꯥ ꯑꯞꯁꯥꯏꯠ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯖꯥꯝ ꯄꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯪꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨ ꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯔꯦꯁ ꯁꯤꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗ ꯏꯒꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒꯨꯝꯅꯁꯨ ꯏꯔꯣꯏ ꯅꯪꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯎ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯗꯤꯁꯇꯥꯔꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛꯗꯨ ꯀꯖꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯂꯛꯂꯒ ꯁꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯟꯗꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯀꯣꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯨꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯑꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯅꯉꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯅꯉꯥꯏ ꯃꯤꯅ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅꯉꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯝ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯂꯣꯠꯒꯅꯨ ꯅꯪꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ FIR 153-504 ꯄꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯈꯟꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯅꯪꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯎꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ट्राइबल कंसर्न कुकी कंसर्न चीफ मिनिस्टर मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर चीफ मिनिस्टर नतबगी एखोइनसु मणिपुर लेबाकना we need more than one chief minister do han na khangkharbaneba adu erasu maja mid kap thoktabagi
ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯀꯅꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ